Thokozani emakhaya, nibingelela ugogo Mahlase lona. Namhlanje bengithanda ukuthi sike sikhulume ngalamaphupho lawo okuphupha amanzi. Amanzi-ke njengoba sazi indawo lapho kutholakala khona impilo, ayimpilo kwawona. Uma-ke umuntu ephupha amanzi kusuke kuvezwa impilo yakhe kwisimo sikamoya, kwelikamoya. Uma kuwukuthi uphupha amanzi acwebile, lokhu kusuke kuveza ukuthi impilo yakho ihlanzekile kwelikamoya futhi inokukhanya. Uma uphupha amanzi acwebile kusuke kuveza ukuthi izinto zakho ziyakhanya, zihamba kahle, futhi kukhona ney'ndaba ezinhle osazozithola empilweni. Uma kuwukuthi uphupha la manzi acwebile anofishi phakathi, iy'nhlanzi, lokhu kusuke kuveza ukuthi kunenhlanhla enkulu phezu kwesimo sakho esihambisana nokukhanya nempumelelo. Uma kuwukuthi uphupha amanzi adungekile, amanzi adungekile asuke eveza ukuthi kukhona ubungozi obuzokuvelela. Uma uphupha la manzi edungekile azabe ludaka, lokhu kusuke kuveza ukuthi kukhona isifo esizovela ekhaya. Uma uphupha kuwukuthi ubhukude emanzini adungekile, lokhu kusuke kuveza ukuthi kukhona isimo esikukhungethe esiyisinyama esidinga ukuthi sidilizwe phezu kwesimo sakho. Kukhona amathunzi ekumele ukuthi adilizwe uthole inhlambuluko, cleansing. Uma kuwukuthi uphupha ubhukude emanzini aklini, acwebile, lokhu kusuke kuveza ukuthi kukhona isimo kwelikamoya esidilikayo ekade sikukhungethe, esihlambululekayo, esisukayo phezu kwesimo sakho. Uma kuwukuthi uphupha amanzi uwaphethe mese eyachitheka, lokhu kusuke kuveza ukuchitheka kobudlelwano obuthile, usuke uzolahlekelwa umuntu omthandayo okade uphila naye. Uma kuwukuthi-ke umuntu ovamile ukuphupha amanzi, lokhu kuphinde kukhulume kwisimo sabantu abanesimo somoya wabantu abadala, abantu laba abanesimo semoya yamadlozi. Labo bantu-ke bajwayele ukuphupha amanzi, uthola ukuthi uphupha lo muntu lona ungena ngaphasi kwamanzi, uyacwiliswa kuhle kwasakubhabhadiswa. Loyo muntu usuke kunesimo sabantu abadala bamkhungethe. Omunye aphuphe kuwukuthi ungena ngaphasi kwamanzi, uthola lana kunemizi, kunabantu abahlala ngaphasi kwamanzi, kunama-village, kunamakhaya akhona la ngaphasi kwamanzi. Abantu bayaphila njengoba besuke siphila la phezu komhlaba. Loyo muntu usuke evezela ukuthi unesimo sabantu abadala esihambisana nesimo samanzi. Omunye ukaphuphe kuwukuthi uphupha ukwazi ukuphila naye ngaphasi kwamanzi, ukwazi ukuphefumula, ukwazi ukuhlala ngaphasi kwamanzi. Omunye aphuphe kuwukuthi kugilwa imikhuba ethile khona lana emanzini, kwenziwa ama-rituals athile lapha emanzini. Loyo muntu usuke enesimo sabantu abadala, usuke nesimo somoya ohambisana nesimo samanzi. Sithokoze kakhulu emakhosini, sithembe ukuthi kukhona lapho esikhanyisa khona. Sithi akudede ubumnyama kuze ukukhanya, kukhanye njalo kukhanye ekujuleni kwemsamo. Emakhosini, makhosi.